So the thing is right now, it is not fitnah. Kau memang buat benda ni. Fucking take the L and fucking own up this shit. Dan orang ni berasal daripada Singapura. Saya berbual berkenaan dengan Middle East Sam. Aku merupakan follower dia. Ramai lagi yang DM aku adalah mereka dah bayar $8,800. Tapi yang video datang kepada dia hanyalah 3 ataupun 4. Dan selebihnya beliau lesap memberikan bermacam-macam alasan. Kenapa dia tak boleh kasih, kenapa dia tak boleh return refund. Kalau satu orang Victor, maybe kau boleh cakap tengah restructuring ke tak. Ni ramai yang datang. Exactly. What's interesting is Sam Heady pergi ke Instastory. Dia macam mendoakan agar orang-orang yang menzalimi dia macam terkena balasan. Dia cakap macam dia telah pun difitnah. Now kalau kau telah pun difitnah, there are no receipts. The thing is there are receipts. Orang dah bayar, kau tak deliver. So the thing is right now, it is not fitnah. Kau memang buat benda ni. Fucking take the L and fucking own up this shit. I mean, aku feel also like he shouldn't have asked for the full amount apa. That is already a red flag on his own. Aku pernah kerja marketing agency semua. Kita tak pernah like minta full 100% atau it's usually macam after we've done the work, then okay, you pay tak selalunya 50. People will bait. Dia orang will bait macam kalau kau bayar this package lebih murah kan package. So that's the reason why. The issue is right now he's still selling these courses. He's still selling these packages. The very least Brand Talk should do is stop that operation yang tengah hire more people coming in. And then kalau tak boleh bayar balik, aku akan bayar balik dari sudut marketing collaterals. For the next 6 months aku concentrate on bayar balik collaterals je. Kalau tak dapat money, aku buat balik video, whatever kind of shit, hit the 20. Mungkin duit dia dah habis. Tak juga bro. Dia tinggal quite lavishly. MashaAllah, you can live something like that. So and rentals, alhamdulillah, is quite cheap. Maknanya dia kena penyakit ain. Penyakit ain. Ini penyakit macam ni bukan penyakit ain. Ini penyakit scammer. Saya dapat duit je mata rambang. Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat datang ke Meme Malays in Motion. Dan pada hari ini aku akan berbual sedikit slang. Oh my god. Sebab international audience, sebab orang yang kita berbual pun dia berbual Assalamualaikum guys. Also kan? Sama kan? What accent is it? Australian. Also, mashallah, I to try to you. And will you when you go there? Tapi sebelum tu nak promo sikit produk terbaru daripada kami, Iron Peak Plus. Kenapa ia lebih kuat daripada Iron Peak yang sebelumnya. Dan sebotol berharga hanya $55 saja. Link in the bio, klik. Dan ingat, kalau korang menggunakan energy drink pada setiap hari yang berharga $3, $4, one can, that will give you maybe one shot of energy for about 1 hour sebelum you crash balik. Come on guys, it's very expensive. $4 kali a week, 7 times 4, 7, 4, 28, $280 kali 4. Is it $280? $280. Oh no, $28. $28 times 4 is about $100 $100 plus. You're spending $100 per month for just short-lived energy. Why not you convert that? Kau boleh beli 2 botol ni dengan harga $55 sebotol. Kali 2 adalah $110 di TikTok Shop. Dan ini adalah makan 2 gummies sehari. Dari 60 gummies dalam sebulan, it should be enough. Kalau kau nak share suami isteri, suami dapat tenaga, bini dapat tenaga, 1 bottle boleh last you for about half a month if 2% are actually eating these 2 gummies a day. Selamat menjamu selera. Hari ini dalam The Scammers of the Malay world. Cerita Singapore pula. Orang asyik cakap kita cover Malaysia yang cerita. Ya ke ada? Kau baca komen. Aku tak baca komen kan. Okay, kita cover pasal perkara-perkara yang harus anda take note of di Singapura baru-baru ini, kerana individu ini dan scammer ini sebenarnya telah pun pergi ke Saudi Arabia dan membuat konten-konten di sana. Dia sangat famous. Tinggal sana tak silap aku dia tinggal sana. Allegedly. Kenapa aku cakap scammer? Sebab memang ada bukti-bukti khusus orang yang kena scam daripada dia. And we're going to go inside that later on. Dan orang ni berasal daripada Singapura. Saya berbual berkenaan dengan Middle East Sam. Aku merupakan follower dia. Aku minat dia. Aku minat dia ni. Aku minat dia ni. And then I was like, aku tengok perjalanan I did not tengok perjalanan kehidupan dia, tapi I've seen dia berhijrah dekat Saudi Arabia dan dia dapat berbahasa Arab
dalam 4 tahun dia boleh dengan bahasa Arab, Jordanian teacher. Dan kemudiannya hal ini baru-baru berlaku. Dan at a specific time pula tu, 11th May tak silap aku, there were several DMs come in daripada dia punya clients. Brand Talk, we're talking about Brand Talk. Dan harus ada perbezaan yang saya nak letak kat sini. Brand Talk adalah company dia. Dia have this moniker called, he calls himself Sam Heady. Sam Heady. Tak tahulah, it's like macam macam nama kau Rachel gitulah kan. Senang untuk jual branding. Sam Heady from Brand Talk. Okay. Tapi nama dia sekarang adalah Middle East Sam. Dah tukar. Dia dah pergi kat sana. Dia dah rebrand lah. Dia dah rebrand diri dia. Dan konten-konten dia semua bagus. Middle East Sam ni konten sangat-sangat baik. Konten agama, konten masa Ramadan. Dia pergi solat, ada kunut nazilah. Tapi konten kau pergi Bangladesh pun bagus lah. Okay, kau suka best lah kelakar tu. Sampai kau gaduh tu kelakar. Aku release lah. Aku pula adalah Bangladesh Sam. Nanti aku ada konten-konten aku menunggang agama lah. Tak lah. Astaghfirullahaladzim. Jadi konten-konten dia baik tau. So initially dia grow from 0 followers to 100,000 followers in a short while. Dan after that dia pula mengatakan kepada orang, okay, aku sendiri grow 0 to 100,000 followers. Kau juga boleh. Apa kata kau DM aku akan send kau link. Aku send DM. Aku nak belajar. Habis dia adalah Zoom call apa bagai. So dia just an introduction for free. Dia akan macam masa Zoom call ramai-ramai tu, dia akan share macam mana dia grow. Dan kau juga boleh melakukannya kalau kau pergi ke eksklusif punya group yang mana aku akan ajar kau macam mana aku akan handlekan. Tapi aku miss dia punya Zoom call. Kena bayar? Tak, Zoom call dia free. Tapi basically dia sama guru style lah. Bermaksud dia tunjukkan kau, you can also be like me. Habis kau sign up, grow your business together with me. So on that short Zoom call, mungkin dia akan buat 30 minutes. Dia berbual apa yang dia marketing agency dia lakukan. Dan ini adalah antara kisah-kisah yang pernah berjaya bersama dengan kami. Dan anda juga boleh melakukannya kalau anda sign up untuk macam ni. Nasib baik kau tak sign up. Nasib baik kau tak pergi. Aku tak pergi pun. Kalau kau pergi, kenapa? Kau tahu kenapa? Sebab Allah. Masya. Ini pencaturan Allah. Kenapa? Mungkin aku pergi, aku akan macam dah tergoyang. Dan aku tak berani untuk keluarkan video ni. Sebab aku macam, alamak, members lah. Macam PT aku dulu. Cara nak viral kan tak nak Ini macam alamak susah kerja lah kira. Tapi dia dah buat komplain dekat aku punya tempat ni kan. So gua akan fuck dia sial. Kau next episode. Kau sorry. Kau PT the next one gua taruh habis-habis. Taruh dia nak taruh. Sebab tu dia buat komplain semua kan. Habis aku kena inspect semua all this kind of shit. So kau rupanya. Actually aku daripada tak ada apa-apa, tak ada vengeance, sekarang aku ada vengeance. Jadi dia next. So berbalik kepada Middle East Sam. So sikit lebih kurang lah Sikit lebih kurang lah. Modus operandi dia adalah dia membuka satu package berharga $8,800. Okay. Which is about RM25,000. About there. Untuk 20 videos yang akan dia producekan. Dan video-video ni dikatakan akan dapat mencanakkan bisnes engkau dan dapat menaikkan view engkau dan dapat menambahkan followers engkau. So aku nak buat perbezaan antara dua hal yang aku lihat. Apa adalah scam, apa adalah isu ekspektasi. Sebab di kalangan mereka-mereka yang pernah menggunakan Brand Talk ini, and these are orang-orang yang furnish the receipts, mereka pernah menggunakan, di kalangan mereka melahirkan ketidakpuasan hati. Mereka tidak puas dengan kualiti 20 video yang telah pun mereka beli. Dan dikatakan video ini tidak dapat menaikkan views, tak viral dan tak dapat leads dan seumpamanya. So in a sense, kalau kau bayar $8,800, kau dapat 20 videos dan videos tu bukan berkualiti seperti mana yang kau katakan, then maybe it's a expectation issue lah. Aku boleh cakap, okay, maybe that's not a scam, dia still deliver. Still ada collaterals. Still ada collaterals, tapi maybe the expectation wasn't communicated well or whatever shit. Dia boleh cakap, tapi kau dah bayar, kau bayar satu video 400 lebih je apa? What kind of quality kau expect? I could maybe be charitable and say, okay, maybe dia ada point yang benda ni bukan scam. Tapi yang menjadi scam tu, ramai lagi yang DM aku adalah mereka dah bayar $8,800,
Tapi yang video datang kepada dia hanyalah 3 ataupun 4 dan selebihnya beliau lesap dan beliau memberikan bermacam-macam alasan kenapa dia tak boleh kasih, kenapa dia tak boleh return refund, aku tak boleh kasih kau video, boleh tak aku ambil sedikit masa untuk berikan video nanti. So banyak cerita-cerita yang macam ni. Ibarat macam yang PT scam tu lah. Physical trainer punya scam. Kau bayar untuk 36 session. Betul. Kau bayar full dan kau bayar untuk 3 bulan. Betul. Mana 3 bulan? Habis? Aku bayar total 8,000 juga. Close to 8,000 lah. Close to, 3 months worth of PT lah. 3 months Should be 3 months. About there. And then he served only like less than 1/3 of it. And then after that dia cakap kucing dia mati, mak dia meninggal. Admin dia tak dapat handle certain things. Dia tengah buat rebranding, apa kelancau lah. Betul. Sama bro. Sama Sam Hidini buat benda yang sama. So bila he was called out by, he's not only called out by one, by several different people on TikTok. And then after that, what's interesting is that Berita Harian cover his side of the story. And of course he said waktu tu dia ada company restructuring lah apa. So if you read the comments on what Berita Harian has covered about him, orang cakap macam kalau satu orang yang buat, betul. Kalau satu orang victim, maybe kau boleh cakap tengah restructuring ke tak. Ni ramai yang datang. Exactly. And they have an issue. Bermaksud mereka semua telah pun ditipu oleh Sam Hidini. Dan what's interesting is Sam Hidini pergi ke Instastory dan beliau memuat naikkan the write-ups from Berita Harian and dia macam mendoakan agar orang-orang yang menzalimi dia macam terkena balasan, which is totally not the way to respond to this, because dia cakap macam dia telah pun difitnah. Now kalau kau telah pun difitnah, there are no receipts. The thing is there are receipts. Orang dah bayar, kau tak deliver dan pumpang-pumpang message kau adalah engkau banyak tai chi. So benda ni, let's just be clear, kalau Middle East Sam ataupun Sam tengah tengok ke apa, kalau nama kau pun bukan Sam, kau tinggal kat Pasir Ris kan. So engkau Singaporean. Kira kata dia tinggal Pasir Ris. Aku tahu bro, banyak orang DM aku bro. So the thing is right now, it is not fitnah. Engkau memang buat benda ni. So fucking take the L and fucking own up this shit. Kau kena own up this shit. So itulah isunya orang yang bingit. Sebab orang bingit kau cakap, company restructuring lah. Partners kau kat overseas, kau punya freelancers, the videographers tak bekerjasama dengan kau lah. Bro, as a client tak nak tahu staff kau macam mana. Betul. Kita dah bayar. Client tak nak, aku punya videographer dekat Malaysia tak buat deliverable lah, whatever. Then kau source out that shit. Sial. Macam mana kau run business ni? Aku actually pernah jumpa dia. Okay, tapi aku bukan jumpa dia melalui Zoom, tapi aku jumpa dia face to face. Okay. So kau pun nak brand talkkan kau punya shit lah. Aku jumpa dia dekat tak lah. Aku tak sign up pun. Aku jumpa dia dekat Marina One, satu tempat ni lah. Konon dia macam tinggal sana. Tapi kau tadi cakap dia tinggal Pasir Ris. Ini allegedly. Ada beberapa. Tapi itu time tu dia memang turun daripada lift tu, daripada Marina One tu ke buat marketing aja ke, aku tak tahulah. Adakah macam Assalamualaikum brother. Macam gitu. Betul. Jadi mula-mula aku dengar, aku macam okay. Kira ada accent dia kira Australian. Dia muda Dia muda Kau tak pernah nampak ke? Aku nampak lah. Tapi like cuma the problem is that time, siapa yang jumpa dia, you will be very very convincing. Dia punya cara berbual very convincing. They also try to kira marketing, orang marketing lah. So that time aku bawa aku punya CMO Liza, and then Muhammad pun ikut juga. So kita duduk, kita tengok. Cuma aku notice macam Siddiq ni macam overconfident lah. Macam kira kan dia put a situation yang kalau kau tak ambil aku, kau rugi lah. Macam gitu lah. So that kind of overconfident yang pull me back. A good salesman betul lah. Kira marketing lah. So kau pun a good salesman. Betul, sama-sama salesman. Aku tahu lah apa yang waktu trigger and stuff, but tetapi dia punya pitch tu dah terlalu tinggi sangat. Overpromise. Macam kira kan aku kalau tak sign up, aku rugi. He put me in that situation. But again I mean, terus itu benda agak bit turn off untuk aku. Terus that's the reason why kita tak sign up. Actually kau tahu kenapa kau tak sign up? Kenapa? Sebab Allah nak selamatkan kau. Betul lah. Itu paling betul. Ini adalah kadar Allah. Ada reason. Kau tak, kau dah duduk sini as victim dah. Betul juga. Ya, jadi itulah isu dia. So sekarang tengah viral lah benda ni. Dia tengah hiding behind several different things. Dia sharing good testimonials of people yang pernah. I mean kita tak nafikan memang dia ada
certain good testimony yang dia pernah lakukan. So he's sharing that to cover up technically the disappointments dan juga and this guy, let's just be honest, ramai tengah cari dia kat sini. Apa salah even dia? Cina-Cina pun ada kat TikTok. And they are sharing even dorang dah pergi court. Correct. And they were macam this court dah letak charges against him yang dia tak datang. Dia tak datang for some of these hearings. So itu dah bukan fitnah lagi. These are legitimate cases. Tapi is this one of the reason why he shifted to Saudi? Wallahu alam, aku tak berani. Kalau aku cakap kenapa dia shift, aku akan lontarkan fitnah. Betul. Mungkin I don't know lah. Tapi isu ni aku tengah fikir kenapa dia sampai buat macam, is it macam purposely doing it? Tapi apa yang dia buat dahulunya, I mean apa yang dia buat sekarang, aku pernah buat apa yang dia buat. Not scam lah. Bermaksud run a certain kind of consultancy. Dan aku pitch dekat clients yang mana you pay a flat fee. Video. Aku producekan video. I didn't produce 8 videos. Mine was a bit more conservative. Kau buat aku every month it was like 8 videos. 8 or no, is it 4 videos? Every month That time every Wednesday kau macam, so once a week lah. It was something that I could handle lah. Tapi kau ambil 4-5 company tu lah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And we have some of the like macam kau ingat the makilau kind of shit. So I have run that before, but the issue with that is that you are running on X amount of hours, which is yourself, right? Because you're shooting and then you're coming down, whatever, and then kau boleh handle only a specific amount. I think the issue, this is my personal opinion, the issue with him is that he took on too many jobs. And then of course he's outsourcing and he couldn't macam, like, he knows what's the formula for virality. His video editors might not. Sebab apa yang aku dengar daripada pelanggan-pelanggan dia ada video editor daripada Dubai, daripada India, daripada Indonesia punya team. And then once dia tak dapat berurusan, these clients cannot berurusan dengan dia, they had to berurusan dengan team daripada Indonesia, which was very difficult. And of course when you pay a certain amount dekat team kat Indonesia contohnya, and we have had experience, the quality of the kind of product yang dia berikan tidaklah apa orang kata tu, kena kepada ekspektasi pelanggan. So I guess that was the issue, the back and forth, the after sales punya care, and then the eye for quality. So he was trying to hit, aku rasa trying to hit a lot. And basically he fucked up lah. I mean, aku feel also like he shouldn't have asked for the full amount apa. That is already a red flag on his own. Macam aku pernah kerja marketing agency semua. Kita tak pernah like minta full 100% atau it's usually macam after we've done the work, then okay you pay tak selalunya 50. People will bait, diorang will bait macam kalau kau bayar this package lebih murah, dia murahkan package. So that's the reason why. Sama juga dengan PT tu, aku sign up pasal dia makin banyak makin murah. Sebab tu aku sign up. Tapi like what I'm saying is macam dorang bayar sekelupuk Yalah. Kan usually like kau bayar, okay lah kau sign up for a package, tapi kau boleh bayar 50% dulu apa. Kan? Tapi PT yang sama pun offer aku macam tu. Tapi kau tak kalau sign up kau sign up 3 bulan, dia suruh aku sign up 3 bulan tu, close to $10,000. Actually no, this is not what I want. I just want 1 month. Ni 1 month pun kau dah sort aku certain session. How am I going to trust you for 3 months? But of course when you sign for 3 months, you get it much cheaper lesser lah. Sama macam gunting rambut lah. Dulu Supercuts. Supercuts kan, dia kasih satu potongan $55. Kau sign up for 5 session, but they want to hit the volume. And then bila kau datang, they add on certain things. Rambut apa $25. Treatment lah apalah. So it's a bit unfortunate. But I feel okay, if you were him in this situation, how would you, kau marketing, korang semua budak marketing apa? Okay, kalau kau lah, kau kena macam ni lah, how would you navigate around kalau orang dah cakap, kalau dia punya reason is memang manpower all this, right, then just cakap je like what you mentioned, just cakap je, just own up to it, and then kau like make sure kau deliver after that. Kau pecat ke budak-budak yang not working for you, yang betul-betul ni, then kau hire a few more, atau kau whole classes or whole causes for your people first to understand macam apa yang kau tahu tu viral videos and all this, and then kau just show that first to everyone macam okay, I'm doing the damage control blah blah blah, and then baru macam okay, to this client apologize lah pada aku, macam really just do a public apology, save your ass first lah pada aku. Faham. Yourself? So this is the problem pada aku won't arrive in this situation. Sama juga macam sekarang aku buat Edu that. Aku punya customer, aku punya client semua datang. Aku boleh roughly gauge
berapa banyak customer, berapa banyak client monthly, berapa banyak yang aku boleh bawa masuk. So aku punya back end team aku, berapa banyak orang yang aku nak kena hire. So when I see the number is dah nak naik and I can see that the number is rising, aku will employ one more. Faham tak? So aku rasa I won't reach this stage. Tetapi aku rasa masalah Sam ni is, one of the reason is pasal dia mungkin hire orang luar negeri online, everything semua deal online. Communication barrier communication, you know. Memang lebih murah lah India. Much cheaper lah. You want to cut cost apa. Tapi to come in this situation, aku rasa if I really in his shoe, aku nak kena be responsible lah untuk aku lah. Pada aku kira kau dah Middle East, dah berbual pasal agama, dah berbual pasal surah, dah berbual pasal kuruk Nazila, kau gini-gini semua. Tapi kotakan lah apa yang kau dah dijanjikan lah. I mean, I resonate with both of you. Aku rasa right now, the issue is right now he's still selling these courses, he's still selling these packages because aku signed up for it. So without knowing yang back end ni ada orang-orang yang masih lagi tunggak dia punya dia punya collaterals dan juga deliverables. So I was thinking at least the very least Brand Talk should do is stop that operation yang tengah hire more people coming in, and then kalau tak boleh bayar balik, you know, basically take the L. Yes, you know, I effed up. Certain operations in dalam aku nak grow aku punya perniagaan, banyak perkara yang we had trouble managing people from different countries. So right now bagi mereka yang ada masalah, I'm going to try and one by one address this and then reply, and then mana yang aku tak dapat bayar balik, aku akan bayar balik dari sudut marketing collaterals. For the next 6 months, aku concentrate on bayar balik collaterals je. Kalau tak dapat money, aku buat balik video, ada kind of shit, at least hit the 20. Mungkin duit dia dah habis. Tak juga bro. Dia tinggal quite lavishly. Mungkin sebab tu dia pindah. Dia tunjuk dia tunjuk dia punya penthouse shit. Dia tunjuk dia punya video, aku ikut tu. Aku ikut, Masya Allah, you can live something like that. So and rentals alhamdulillah is quite cheap. Tu maknanya dia kena penyakit ain. Apa? Penyakit ain. Ini penyakit macam ni bukan penyakit ain. Ini penyakit scammer. Saya dapat duit je mata rambang. Dan juga ia memberikan satu gambaran bahawasanya tidak semua yang kau lihat orang yang mempamerkan tentang agama tu boleh dipercayai. Kalau aku boleh tukil macam contohnya yang the Quranic reciter Misari recently release satu video. You know, he's a very famous reciter kan Quran, tapi recently kan dia whack Iran kau-kau, and then dia glorify Muhammad bin Salman and all that. So orang melihat ia sebagai kau Quranic reciter, macam kau boleh fikir macam ni kau boleh backing you know, a regime yang sangat ganas. So at the end of the day, berbalik kepada kita lihat, you know, orang-orang ni yang diturunkan, kalau kita nak manfaatkan ilmu, manfaatkanlah ilmu yang mereka sampaikan. Bukan glorify orang tu sampai, because everyone at the end of the day adalah manusia biasa dan mereka juga ada kalanya belum lagi diuji dengan pelbagai isu. Contohnya seorang manusia mungkin kau tengok alim gila tapi belum diuji dengan wanita. Betul. Belum diuji dengan kekayaan, belum diuji dengan fame. And not everybody can handle that. Kerana orang Malaysia makin banyak aku post pasal agama, macam makin banyak pula duit masuk. Macam mana nak dia boleh macam tu tau. Betul. So hati-hatilah dalam hal seperti ini. Dan this is not a hate video towards him. Ini mungkin satu video yang mungkin dapat membuka mata dia. Dan sangat berharap, sebab antara orang-orang yang terkena scam oleh dia adalah teman-teman aku sendiri. Ada yang membeli banyak video dan you know, orang sampai malu, cakap Zah, kalau boleh jangan sebut nama aku malu aku kena scam macam ni. So kotakanlah kalau betul apa yang kau praktikan dan kau preach in your videos adalah berkenaan dengan keesaan Allah dan juga kemasyhuran agama dan juga kekuatan agama kita, then start following what you preach. Practice what you preach, settle this amicably, dan moving forward, hope kau maju seperti biasa. Malah kalau betul-betul dia tahu menggunakan this wave untuk pivot lah. Untuk pivot balik. Dia boleh fly bro. Kalau betul-betul dia tahu pakai macam mana take this opportunity untuk attend to all this, and definitely they will fly. Syubi tahu apa, dia kan dia selalu dia tapi kan cara dia reply macam tak tahu je. Dia tengah panik aku rasa. Dia tengah panik mungkin. Hello Berita Harian. Sebab tu dia tak makan Iron Peak. Jadi dia tak ada ashwagandha tu. Ya, betul. Actually betul. Jadi untuk tidak panik dan untuk menyelamatkan keadaan, gunakanlah Iron Peak Plus kerana ia dapat menyelamatkan anda daripada setiap krisis online yang anda sedang hadapi.
So my brothers, I'm here to address some things. Aku ajar lah macam ni. Okay Sam, kalau kau tengok, kau boleh buat macam ni. Kau buat satu video macam gini, habis just one. Tapi kau jangan cut sangat. Nanti cut, nanti orang cakap, ini tak sincere, dia cut ni kau dah rehearse. Kau satu kali satu video macam ni. Assalamualaikum. I'm here to address all the different things that I have to admit. Back then when we were trying to expand many things I couldn't handle. Some teams from Indonesia were not able to handle. Yeah, but alhamdulillah, I'm trying my best. So I'm just a human being, and the best of sinners. All the sons of Adams are sinners, but mashallah, but the best of sinners are the ones who come back and repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm trying my best. Pray for me. I'll make dua. Rambut kena messy sikit. Yeah, I'll make dua on you. Mashallah, and assalamualaikum. So do that shit. Jangan scam orang. Bodoh. Okay, baik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.